webale katonda kyakuwosimanga webale katonda kyakuwosimanga webale katonda kyakuwosimanga webale katonda kyakuwosimanga kuba kumuzira asobola oyo baba waife katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula nenda twekemu omutonzi yenka ezira musinga n'oyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga katonda asobola omusinza owangula akemba ako ka mwembi mwana musoga kadabadaba mbi naye akemba era ng'akemba kano kayizaamu essuubi kitegeeza nti oba n'obuzibu abona bambi n'obona ng'okomye wabula n'ojja n'osaba katonda bambi akwana okola yakuyamba nga bwe muli kumbona nze ne ttiimu yange tukalye eno mu disitulikiti y'e Mayuge era nga tuli kugula ku matafaali kujja kuzimbira omukyala gwe nabaleetera ng'enumba yamugwaku amaze ebanga ng'asula kuliya mwiddu bulungi nti nabaleetera emboozi ey'omukyala Makoha Angelina ng'ono wa mu bitundu byabo mwena amaadi gaida bambi tigaide munako amaadi gaida gasula ekimante ekyenumba y'omukyalo ono omukaire ate ekyembi kiri nti azira ku mwana ate n'omusaade yandebere nga amuyamba omusaade we bambi yafa era wojja mu maka ga Angelina ekikwaniriza amagombe entumu ey'amagombe eryawo kitegeeza nti azira amuyamba so YY Media oluvannyuma lw'okulaga emboozi eno bambi twasaba obuyambi eri omami wange yavuire yakati Yazid Yolisigira kakuweku ku sente edda okutandika mami ali mu USA ayampeezaku kwa kasente era nga tuguzeku kwa matafaali gano matafaali nga 10 tuli kujagulako kuno omukyanga tubone wetunatambula wabula nga obwetaavu bukaaliwo ebintu bingi ebiri kwendebwa okuba nanga tuyamba ku omukyalo ono enumba y'okwirawo mwankumere ayenda sola kunumba byona twasaba busaba nti bambi kwalina kukona osobola okawaayo ng'oyambako okubambi tereza embeera da Angelina Makoha yena bambi tumweyena kundi Yazid Yolisigira akali kusubscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos. katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula nze baba ndi wano mu maiso gompandiika emikono gyange okusinza ekisooka nenda bukuumi bw'okomyeyo abalabe baloba okutuuka n'abanzaala maama ni baba bagabirirenga balema okudaga byentunda nenda ababigula babirengere nga tezira nakubeeta mama w'abaana nkusaba abe n'empisa n'amaka okuteeka sukulu fizi n'ebigira kutufune nga abaana baloba okubagoba Uganda yaife nkusaba ogite ku musingi omunene tufuuke bagaiga nibwoba togaba bukulembeza obuwa abategeera baloba okutulumya n'abatakwidi nkusaba ogye tobalengeza enjira bamama ekituufu bino mbisaba iwe zira kusinga ku baba niwe idi bw'ojja toyigula enjira mpa obuwangaazi
asobola oyo baba waife Katonda asobola bw'omunoonya n'omunyweza ng'owangula. Katonda kyakuwosimanga webale. Katonda kyakuwosimanga webale. Katonda kyakuwosimanga. kuba kumuzira. Mukaire amani gawera mulala bambi omulungi ali kwa Hawaii Media ndi kuwa n'owo mukaire nga wemba kobye nakobye tiri kujja kutenduka waka endoleide ng'omukaire ali kusula kuliya era buli wemba iganga ndowooza eno mayuge eri omukaire ono Angelina asula kuliya ng'enumba yagwa nga wemba kobere mukusooka tutandiseeko ku omulimu bambi eriyo mami waife ali munsi eyo okuliya USA yatwere ku sente okutandika kutugugako kwa matafali twatufuna ku kuba oliawo n'omukyanga atubone tunatandika ku yatwere entandika yatubasaba mwena nti mweyongere okwo kobana kwa wankasobola okutuyamba tubone nga tukyusa ku bulamu oba omukaire tutandise okusomba ku matafali ekyembi ekiriwo kiri nti eno ngenda bakobe nti mukyalo ino yetuli okufuna emotoka kiba kizibu ino ate tuli kuleka showa tuli kuna ndaleka Victoria obutene bwa mad the water table is very low amadi gali kumpi so emotoka tisobola kubiteno obulela embera eno tinungi yetuli tumusiko so tufunye wa boda yata ku kimeza na ali kutuyambako kubambi okusomba matafali nali kutuyambako okusomba matafali tomana oba oli era n'omukyanga tusobola okukolesa ebyo ayenga embera tinungi so mami yatuyambyeko ku mami tukwebaza bambi wewatwaire Katonda akwikizeewo mami tweyanziza okutoola wewatwaire Katonda wange kumbeere abantu bali kwizayo abaana ku masomero embera tinungi ensi yona mami wefuriza akasente akatonga ko kakano muje mutandikewo tubone nga tutandika tuizawo ekimante ekyo omukaire ono bambi Angelina so omukaire nga tukali kweyongerayo soka webaza mami eri omukyala ali eyo bambi yabona emboziyo ng'oli kuwanda gosula kuliya embwa neddi kukuuma yakati butyembwe edirira mbala omukaire tebalitwala butwale so bambi yatandise kuguna omulimu gw'okuzimbira akayumba okayisa so webaza mami webale mama webale munamwala webale ino webale kupakasa kabiri Katonda akuyisirewo tikwidyaye muna webale era unyambye ino muna kuyanga ate wenjogera nenda kulira ate byokulira byona biri kumbi ate tisobola kuyogera aye webale ino webale Katonda akuwe kabiri akuyisirewo oba n'omwoyo okwo enaku yendimo Katonda mwene naidi ayewe tomanya ayewena erimo webale ino kale mami aida kwikiriza okusima kwa ife bambi toyanziza mami nja kukirepeating emirundi ejiwera kukuba nayogeire ku emboozi eno nga tebali kutuwa ku buyambe wabona mami wakuba otuno Yazid tandikirawo oku sasa bana abantu abandi mwe mutandikirawo mweyunge ku mami atuyambe ku kubambi omukaire ono enze kino makuba yeiganga ndiye obulungi engo omukaire ono aliye naye kusula bubya aliye ne mugakado kade no munsiko oh my god bino byansi byakofa kuleka nze ensi nja kujevuira munange ndangiye okuva mu nsinga Katonda ali kyambala ku emirimu gye nakola ku nsi emirungi omukaire so tutandise ku omulimu gw'okwikizaawo enumba wano kitegeeza kyeriwe okubona nga tutandise kyoberenga tolowooza mbulira bulungi bwerere akugemereko ezembulira bulungi bwerere kuba mbeere ngona ngandira naalira amazika gona kawa mmeso aye Katonda yena abona era asaba enjo n'enkulo Katonda mwene naidi byekoleka setidi kubanga tinamanye nga ndi bindu bicha kwekoleka kana atakirala kubanga bakoba bamala bakirerala bakoba bamala bakirerala kabiri bamala bakoba mbutola kuwena sende ebere yaba bebe idangano nga bakati bakujja kuyamba nga tebamani bayamba beja bangi aye mbegano tibayamba bakoba batola ko ekijo kayi wosira otole sente nako bandi mbegano nja kutola ga sende
ali ndibaawo nzina kusabyeko kumukaire be tuwasabyeko nabwene usanga beja okuba picha kango bawono nani timwidi yena tandidi yambusa mera yechera kulira aye ngoba mukazi uyo webale kusimbawo nyumba ya kanisa bandu kubamo bemyoyo aye ndikusaba ino webale era webale mama webale. Okay, so mukaire lwaki obaire olowooza nti obaire ojja kumala ibanga enumba eno ezirawo nga zira buyambi bwana lwaki obaire olowooza kino ekyalo kuza abantu bayamba kuku ezira bayamba baba bayamba kufa mwezi gwa kusatu twaleero kuli kumwakumeka yagwe mwezi gwa kusatu tarehe 8 nga baide basubizanga busubiza ngezira yamba lunaku lwenolo nabanenda kuja mayuge bakoba balitoja mayuge wa probation abakoba otisula bubi ndi wekoba olusula bubi amala bakuwa bandu beja bakuyamba bakoba balitojayo mbeka newe oli wa muno myaka kyomaze muno mingi ivo tututsula aye nabwene mbo bijambola Debula ne yatukoba eyo yabitamu yankoba bamweta Pastor Jeswa aba yo musita yankubira isimu yansinikira ebifaani nabananga kingemye kwino Debula kiboneka mukazi mulungi era mulungi tuwayani sawa ino tuwayira serala twagayira erala kuwaya kwene waja abundu yango bali mama ichaundwale twaja. Okay. So ekyomusala leero mulire ki? Esira kyo tulire. Ekyomusala mulire ki? Niko natibule bulungi. Tulire kindu. Tumulire mutya. Tutulire ku kindu ku kifanjo. Tutyamyano. Tusirike. Leero lemye. Leero lemye. Lemerera la tusirike tulike. Nefwe wekituka sawa ino tubalandu tujja kutenduka. Kabiri tuliwo sawa indi iliwo. Ubwira nga tuyayikala. Azira mwana alira ko nga katwesirikira. Tolire kyamusana. Utyeche igulo mujja kulya ki? Ezira. Unajire ngobye ndijja bakwewoleko. Obaba namuwa batubamuwe sedidi. Neche igulo todwayo. Neche igulo kyona mukabusa busa munakifuna babbe. Nawo ni kabiri kiriwo kindi. Ni sawa ino tulya sawa ino efe tulya sawa ino. Otuba nakyo tulya sawa ino twatendukira. Tutulyanga mirundi kitibe. Tutulyanga mirundi ibiri. Ezo mu Kisiraamu twasivanga tulya sawa ndala. Sawa ibiri awo katutenduka. Bekandi twena twanalirawo. Azira omundu alira mbu enjala emuluma ezira. Wano ekyokusula nga timulire kya bulido eza na complain nga tutulire. Ate azira wajawo omundu ali mbandye ezira. Tusirika busirika oche. Mwana alize mwene yakowa yasirika. Yalira yera mu yakowa yasirika. Nakoba mama watyako mutawuni ubone. Wano ekyegulo mutena kufumba mere ki? Hano kyekulo. Tutera kufumba mwoko aye lero mwoko ya wawo. Awatyo. Muti mujja kugula ki wembaga sente? Tukula pando. Tusoka twafumba buki twanywa. Buli mundu ikama twanywa. Twatako buita pando awo twalya. Twabawo. Kale kambono bansoke. Embera yonko tumire kya musana ekyegulo. Atunze. Ekyegulo mere mule ekyegulo. Edaimaka. Twalo. Mutwalo muzilamu kyegulo. Limo kyegulo ni kyedo musana. Mulimo kyegulo ne kyedo musana. Nkuwairo mutwalo. So ko ditereka sente dobo disibawa. Enda mwana oyo atwalire mama we. Aje agula akanankani. Aje agula kando. Kamunga. Choka ngo itidie gano. Tubere tubawo. Nasa yakuwa mukisa. Banji? Era akuwa mukisa ino. Ni Katonda.
ikoti mweta muri katonda ivo kulanga bonanza yebale akuba omukisa kabiri bindi birewo amina amina webale ino soba katonda yongera okutwigulira amagira ababona emboozi do bakugemerwa ekisa bakuyambe bajja kunyamba bakuwe ni kumere buno busente bwenkuwa butono ino emere yenkuwa ntono ino bajja kumba kubanga wembolera ndi bajja kumba matufali akawa katuusana wekano nja kwekola mundu mulungi mwene bajja kweta mama katoko dibichi mama katoko dibichi mukwano kujja kuira aye sawa ino mukwano kubere kusirawo sawa ino mukwano kubere kuzirawo kubere kusirawo banga aumao yekirisanga bino biti aba mwana w'omundu awo tikutegere bulungi oba oyogere muko n'olusamya olusamya lutegeeza kyekyo erinza olusamya tirwidi bulungi nendege mwene babyogera kale nze ndidi olusoga olutenga ndidi olusoga pekano nako bandya ese lusoga tinasomera kumu lusoga tinebulirwa kumu so mukaire ndidi tusuubira nti enumba eno kujja kutandikako nkafuna muko obuzibu obw'omukyanga nti tiguli kuboneka ekyalo kino kyala ino so tiddi omukyanga nkalina ekizibu ekyomukyanga aido ndikwenda tubone nga tutandika ku embeera yona ndikwenda nkwigalire bano amatafaali ago gana bagaweza idi bali kutandika ido era ndi eno kaire awo tunaba nga tumaze okuzimbira enumba eno nga tumaze okusibawo kyekindi kyoyenda tukuyambeyambeko begane kyenenda munyambeko n'emmere n'olukoye lwefwala nekyokwebwika n'ensola y'omunyumba wano waba walina enzikiriza obwire twekonyera toki so enzikiriza gano obwire ebakosa etya wano tumekano eruyi n'eruyi sira kwalungi watukobye mbwembwa nedi kukuuma obwire lisamasama ino kisama ino ate mundu atambula ayinza kutambula yatuuka nano aye embwa gyalonda ku kabiri yaja azirawo wikulanga omulyango eriya so abandi abatambula obwire omuntu yaida yatandika kutambula embwa yamubona yasama bigano ekisama buli mundu yenaye nafuluma n'etooki buli mundu n'etooki bakosa eno abalogo babwire ndi balogo bigano wairingirira wakoba mbigano bano bali kukolaki wabona omo batoola etooki bafuluma naye eno batoola etooki bafuluma naye aye ife benano tusiriike pe asira tutuyokera isima muche obona kyenkobye kyali eno nekikale kyali ebintu bikaali mweno bikaaliyo abantu bakawigula obwire bakatambula bwire n'okwiba kuliwo nyumba eyo yabachokoni iyo megano ebituyu mwana oyo yaba yakula ebituyu yatamu ebituyu bingi byasala nomo aye beja bwire beba wabeba twaja balonda arasi balonda bakana ngebituyu bilyawo biyemerere biti wababona mbegano musaada mwene yakupa omukasi kweri alize ko byendi ikalayo olesenge kuikalayo kwachi yamanyanga ali kati takumutwala mu serikali ifutwa nako babe ezitienda kulondana nebyekyalo ayi ali wakuno yayiba budu wakunosa kale bambi so tusaba tulowoza nti tuba muyambye ku komokero ni kasola kasobola okumuyamba ko kuwano ni bana batambula obwire oh my god mbweri ya enze ko nti ekyalo kino ndibona ekyalo nga kikali wansi ino ate ekyalo kibanga kikali wansi ino ebikolwa ebibi social evils social evils babingi ebikola bino bonanga ebikola ebyamaluga eno mu byalo eno biriyo ebikola ebyokutiisatiisa ebyokwewerera ebyokola ki obwavu endala buli kintu amaadi bana mabi ndi bana amaadi ga nanda biki emere eno abantu bazira banange mukaire katonda ayambe ekyalo kino kiterere kikiriterera lwaki nga tikiterera kubanga wengobera ndikiterera ate woolya naye yeja yatyama mwangaya bulungi bwene mwangaya wavaawo nga kintu kibula kiba kibuze kitya
tino mundu mwene oyo wije ezinako byendi ubole etabuse enda nyumba ngewere aye busabeja baba ayi bana bali mukobwire buno bakuno kuno mubaidi babaidi eriyo namaka agani kababaidi otini bano kaliwo tubona aye arasitusira zembe ndi kujajayo mukobe nti lwaki olumuka watisatisa abantu obwire ntambaleke wow why media ndi Yazid Yolisigira kukamera mbisa ni isima nangemeire muku tuye no wo mukaire nga cye tuliku tukoya kumuterekeza wano era tusibye eno kubya amatafali motoka diremye tulikolesa nankani bajaji ba pichipichi bambi okuleta ku matafali gano nenze mulimo golo tutandika ko mulimo wabulanga tuketa gobuyambi kola kono sobola kutuyamba kukolina ko bambi tuyamba ko mukairo na Angelina embira wano waka mbi emere ebyo kusula ebyo sowani bichi bali bubi my god mukaire daba mwengoye musoga akati oba ngaba mwibali yalo tinte so bityo musobola okuyamba kukubambyo omukaire twabona so mukaire nze ndakubeno niwe paka wotunamala kutereza ko kwekintu enumba eno mbone nze obuyambi bwange bunakoma bananga bange mere ko binakoma webinalemanga zena nkomaawo nga so tusabe wa Katonda zendi Katondo wange oyo aida kutuyamba tufuna obuyambi wano waterere awulire kuboti amina Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim gaili magadhubi alaihim walawali amina eyo swalanga ambe yo sale yo mukairi zena njitya eyo njitya kale bambi ndi Yazid Yolisigira bakali subscribe please go ahead and subscribe like and share videos.